Kihe nong yalam jong ka safe new trap mission kiba kunthop ya ki nong yalam ka seng HYC HANM ENJC JSM but CORP menta ka sngi ka atrek unopra kila hiar sha riang lo banai pensai pai ba halor ki khandai tili ki mat jing dawa ka safe new trap mission nak sarkar jelam kita ki khandai tili ki mat kiba ka kanhun jong ka safe new trap movement kila dawa nak sarkar kalong bandawa pentrekam no ya ka ILP ban penlung no ya khtian khasi ha ka khanit ka pra jong riti sanchar kari ban pen kelria no ya ki harijan na themyo mulong kayo kam kayo jam jong kisamla bat kiwe ha gani ka jingelang kinongkran kila theating e yak sarkar MDA ka bakhlemla ban pun urlong ya ka ILP mentala license wat hadin bladep an menjur ya ka resolution po ka yeng dorbar thawan ka jelam kinongkran kila penram ru yak sarkar Meghalaya bat Assam halor ka jingja hamukro bat kila ongru ba halor ka jing pembena ban bu BOP ka sarkar kamno ban bu hakijaka ya ka japut penban ka lejbu kala saplang sinong Ngisajat bagajak tendo kanang hiar asut ngiri yagane jinangja maju kering wari perlu polis departemen pindai bersioram baga polis departemen ketua palat haba kering yagane tiap pindai bersioram nama ke polis departemen Meghalaya itrai nam ta katulop om nam ta itrai nam ta paniada itai kandeu kumbahan pila bang siyang nagtulog lana bisiyaw ba kita kitang sila yopi kibitay balay pramay gitikot jani kacay pinrang ita kada na pinang giting mga kababon ba hapas risar gani ka LPP lay baro kiyay kihag jang ipagba ang ilabo walang yakran itipagnan kibapero Mula-mula dan yung iyo kup silang sam silang ubang net hanto Rai metawa yung isang ki high level bagitong hagi office ki bapar Kejauhan kedui keadaan lepeng Nadu pasensar ke MDA Nadu pasenyalang ke LPP sarkar Katanya yang ledak pada ini Hapran gila level bagi high level Kena orang imla aku kipet ba Benbendu lori aku gini kena yalam Kejai beliau konsolan Pembajaran lagi asam Kita di first class Second class third class Lalu ulah semakan dia ulah Benbendu lori yang disio First class second class Belengi imla benbendu no Kesenang ke jauh tiroseng Kesenang jauh kuyang nampak Kesenang jauh rikilipsen Kena bentang lagi kung bisa melakukan kerja kandil. Director General of Police Meghalaya. Lanang din Director General of Police jong Meghalaya ulah day banlek sa ki border area ha kada ki pardo prasnam dini ki ma dia gini ya gini serta ya gini sasa kado kata apa. Henry kena snow tamula gorang ba ulah yat kijat halum mau ba. Ulay kita rumah balai semalai jat kejat hamukro halampi kanduli bat kiwai jaga di bakam loma orang ini kepentau ba kini ki he boleh dulu kimdam kata kabar ikhtiar halade Henry ki susah kontrol kakba kini ki malam dungi kita kuat bele lale ki don banau nangta samoi Kaya kepada sarkar ketemu bandu ya kini ki border outpost mo ki pulir outpost benta sa kini ki border ngasuk yang do kata baik ngidang perkat baga sarkar kan aya kata jina ya kini ki pordo prasnam kini ki border hanai ke bakendet ke balong mo golong ba ngiyoi limbagi media bagi tay gidang song snow hang tay po block 2 no kita ingin senang te for block 2 kibakan topi gitu gisnong umat kibakan topi gitu gisnong terso kibakan topi gitu gisnong kanduli kibakan topi gitu gisnong sabuda berkiwe kim bon lane kim snotna ya dai gibang sarkar karai panbo itai police outpost te wada sarkar ka ai itai police outpost yano kai lana kamai na beta kita kiba song magada area ini selong how arajar khatindai mau bunyi dawai ka LP arja khatindai dawai ka LP ILP ngai peta la nila rupai ba nari kasi bandawa ILP na sarkar
hadu ba sarkar ka tiang maglasik tiang kejumi jong pada hari kasih ka ima kampan sesyo bagana ka sarkar MDA kaban raega nega assembly ban pass ya resolution hadin magala pass ya resolution nadu Disember 2000 hadu minta kena sarkar kam syamla pen ulang ya kini gimat jirawa jongga beli lokat jong barang bisan balang gibran apa rikasi jengkia kam syamla pen ulang hadu minta lajan perbang sakawai bersama election kebensawan Kade kayan lana kata-kata masa jongga jindo mau nongren namne syahmat subuh umau nongren tambah pinan yoi nongren hai tahu mau sudah Bomano rem bantai hospital, bomano rem bantai sekolah, bomano rem bantai suram, pinamnya sekolah, pinamnya hospital, pinamnya suram, kimpo yang mau, nama balai, kisuan tempat pendi jadi, setanglai teligi benai, setanglai teligi benai, kum kajai pendrio, bat kum kajai berokawai, ngin selek, syaka tagajaka, kabangin setiap, yang buat kabakodor kajongi. Kajian, kajing pungkam jong korat sana kini kisni kalau sepapalan badu banian kini kesuruk kebamalan belum dan porsche lama pencuaian nasun dan boy segi cakap ke tu belai dan let tak seram berai dan kampung her lagi helikopter dan red celaskan nasional celaskan dan kampung her lagi helikopter kepisah jong lo kajong korat sana kajong purno sana penahan tena breng kan mereka bisa kejauhan pibong sila kepada helikopter Bordar outpost hakini dijaga hapok bordar kibalang sensitif mereka beritahu lah kalau bahajaka bangbo ya ki bordar outpost hablok tu hapo omman kepada dijaga ya kajaput wangbo penman kembang bak bandari hapedeng senong hakajaka hablok wan bangbo hapo mujan bangbo hapo munber wanra penman ya kepada outpost hapedeng senong bangli ayu kita di bordar outpost kiba pipin bo lada timbo kijaka kibalang sensitif dalam kanila orang menisayai bahwa usiam jong bakarbi ang long autonomous council usang luat bangkot banuan rong hadu kasinang mukra banang bakinong song jong kasinang mukra kideki leader settlers kideki nong song bean kirong yo pardo persnam jongi kun kinong song bean bodong ru Bawang saya keren yang kasorkar asam banbo yang kebordar outpost haringkat TCRP hapo mukro namar balai kumulang menai di kinalan baka jialang jong regional committee kabalalong dan mensisi kabala share di ba prestuan kumusarman jong regional committee kinong yalang jong kisnong hapo block 2 kilapan po yang kajing persya bangin kwa bagi tayo bordar outpost